Pemirsa Kawentenan Sekolah ring Kabupaten Gianyar sampun purun ngelaksanayang sistem pembelajaran tatap muka PTM majang sisya ngawit Raina Somo tanggal kalih likur Maret warsa kalih tali selikur. Kujakan inucap talar molihang penampen saking para sisya, para yah rena sisya miwah saking Disdipora Provinsi Bali. Gianyar ngelanturang PTM punike anut saking surat edaran SE Bupati Gianyar nomor Domas garing 433 garing Disdik Indik PTM ring masan pandemi sane kekawitin tanggal kalih likur Maret warsa kalih tali selikur. Nampenin kebijakan inucap Kepala Distrik Pora Bali KN Boy Jaya Wijaya ngelingang samian bage mangdo yatne ngawikanin SE inucap. Dalam nugesang, pemerintah sampun nyobiahang prasyarat untuk mungkah PTM inggih punika yening kasus COVID-19 sampun deg-deg utawi tedun. Pahan sane kebuatan inggih punika sekolah sampun ngelaksanayang prokes sekadi kepatutan. Lianan punika taler patut miolehang isin lisan miwah kasurat saking komite miwah yayah rena sisya. Isin inucap kepolihang saking Satgas COVID-19 di tingkat Banjar utawi desa ring genah sekolah sani mepaiketan. Boy Jaya Wijaya ngabawahin para yayah rena enten dados ngemaksa anak alit ipun antuk nyarengin PTM yening kekantenang durung aman sadeg-deg. Sekolah patut nicen ayahan majeng sisyo sane nenten milihang isin melarapan untuk ayahan sanetiosan utawi pembelajaran daring. Paiketan dane taler pacang nyelehin indik kahanan PTM ring Gianyar. Boy Jaya Wijaya mausang taler muatang pesan rasa yatna yening jagi ngelaksayang PTM. Pemungkah PTM nenten muatan isin saking Pemprov Bali, nanging wantah anut saking kanan ring suang-suang wawidang. Dane taler nyelehin SE Kantun Normatif Prasidotan Memargi miwah Kemargiang. Perindikan inucap wantah anut saking prasyarat sane munggah ring SE punika. Boy Jaya Wijaya ngaptiang pengelola sekolah ring Kabupaten Kota mangdo nyelehin tur ngawikanin becik sedurung mutusang antuk ngelaksanaan PTM. Samian prasyarat mangde kejangkepin, tapi malih durung samian guru milihang vaksinasi tahap kaping kalih. Bali Pos Nguningayang.